техникаларын açık için narın ayarında kimler tavsiye koysa? Teknikalar birisi görüşürsen. Otur. Niva'da mı? Bayağı eski Sayız'ın Niva'sında mı? Bunlar alıp geldi canlı iken ha? Yemi qanday oladılar? Жақсы mı ekan? Ayda alasın mı? Yemi çırağına koyup kesin. İçine çam girmeydi ha? Azar. Kanseliyeye hoş geldin ha? Kanseliyeye biroq texnikani yaxshilab qaranglar, ma'qulmi? Bu texnikani olish uchun qanchalagan emgak ketdi, qanchalagan odamlarning emgagi bor. Ma'qulmi? Mana texnikani olib berib qo'yib turdilar. Har kuni haydabasdan ehtiyot qiling. O'zingizning uyingizda mashinangiz bormi? Ne mashinangiz? Audi 80 mingga berdim. Ma'qulmi? Давайте, yaxshi. Sog' bo'ling. Aydın var mı diye? Aydın başlar değil mi? Buna teknikten alıp atmalı. Uçlaştırmasın. Ön Anladın mı? Gördün mü? Kişi endeksinizge tokoyçu. En çok fermeriyiz. At koyun durumu. Bu işi. 700 lira 800 lira koyu var. At koy çalağına. Günü ötkürüp otasınlar. Kaça kilogram cün ötküzdünüz bu yıl? 4 ton. 4 ton. 4000 kilogram ötküzdünüz. 4 ton. Kaça sondan ötküzdünüz? 200 ton. 200 ton. Bu ben sizin emeğinizi sekretinizi açık koyup atacak mı? Yok. Bu var emindir. Açıklı informasyon. Çarvası жақсы өкмөттөн чоң жардам болду. Эми мына уже тракторда калып алыпсыз, жаңы трактор алып бердик сизге. Мындан ары дагы койлорду дагы көбөйтүп. Эгерде ушул эле койлор алып кала турган болсоңуз уже жумушуңуз жеңилдейт техника менен, туурабы? Бул жакта эми кар оор түшөт. Мындай техника сөзсүз керек. Кыйгылтып жер берди. Өкмөттүн аябай эле кооперативге жардам жакшы болду. Жакшы болду. Жардам жакшы болду. Суусу дагы жакын. Ыраазысыңарбы ишиңи? Президентибизге ыраазысыңарбы? Болду ошо. Сизге дагы. Я мен кой эми аткаруучумун. Эң башыбызда президент турат. Президентибизге ыраазычылык билдиргиле. Президентибиз иштеп аткан иши боюнча. Айдап көрсөтүп. Бирок келечи. Айдап көрсөтүп. Siz kaç ay yapıyorsunuz? Öyle. Çek. İstanbul. Na 2, 4, 5 aylık oldu. 5. Ha? Emgek kalan. Ha sizden aylık okudunuz. Ormasar. 6 aylık okudunuz. Burası. 6 aylık okudunuz. Teknikalarda aldılar mı? Şu teknikalarda vardı da. Hurmatlı Prezidentimizden koygan tapşırması negizinde ötkünde men kelip nede совещаниеге катыштылар. Катышкансыңар. Ошонун негизинде алып берин. Емиштик бирөө жаштап барат. Эhtiyat кылып колдонгула. Мыначы эми айтсыр алып бере берет экен, оозубуздан чыкканын кыла берет экен, дагы алып берет да дебегиле. Бунун техникалардын колдонушун аким сиз контролдойсуз. Уктуңузбу? Техниканы өңгө айдап өйдө кылбастан жакшы кылып техникалык жагынан жакшы кароосун карап, эксплуатациясын карап, макулбу ушун жакшылап колдонгула. Пайдасы тийсин деп алып берип атабыз. Аны алып алып туруп, анча өзүңөрдүн ишиңерди кылдырып жүрбөйгүле. Только элдин ишин кылдыргыла.
Мақұл, әкім жооп бересіз айтып. Егерде туура эмес маалымат келип кала турган болсо, биринчи сизден баштайбыз.